hazaba imisozi itazakurwaho, hazaba n'inzuzi ntazashobora kwambuka. Si buri sengesho rizasubizwa uko nsaba, si buri ndirimbo izandurura umutima. Hazaba imisozi idakurwaho, hazaba n'inzuzi ntazashobora kwambuka. Si buri sengesho rizasubizwa uko nsaba, si buri ndirimbo izandurura umutima. Ndagufite mfite umurengezi, unyereke imigambi yawe umenye. Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe. Ineza yawe imperekeze ku ndunduro, iri ni isengesho mu mpene y'umutima. Icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Iri ni isengesho mu mpene y'umutima. Icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Wibuka amagambo meza nsabira abanyishimira, kandi abanzi banjye nabo ndabahe kukumenya. Ubagasanire ku musuro, uwavura wenda bazamuka. Abo dusangiye umurimo ubahembure, ubagasanire byuzuye. Ndatubonohereze. Utere haleluya. Haleluya. Amen. Umurimo ubahembure, ubagasanire byuzuye. Ndatubonohereze. Iri ni isengesho mu mpene y'umutima. Icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Dushimiye Imana ko tubaye hano. Imana ihimbazwe. Amen. Twaraye hano, Imana yatugiriye neza, ibishimirwe. Vanessa zifiwe. Amen. Shima ikaze ryanyu, Imana ibahe abashumba b'itorero n'inshuti
turabana kenshi kuba mwatwakiriye Imana ibaha umugisha amen. Itorero ryose turabakiriye Imana ibaha umugisha. Ababyeyi mwagize neza kuza gutarama amen. Iyo tuza kuba turi urubyiruko gusa bizari kuba bifite amavuta menshi, bizari kuba bifite nyina y'urubyiruko amen. Ariko turi kumwe n'abakecuru bangana gutya, ibi bintu turimo ni byiza. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko muri aba bakecuru bose nta n'umwe uzurara hanze, bose bafite aho baza barara amen. Bari kuguma mu mazu bakaruhuka, ariko kubera ko babihaye agaciro baza gutarama Imana ibaha umugisha. Turabubasha cyane, mubarikiwe sana. N'abasaza Imana ibaha umugisha. Abapasiteri twabonye abazayariya mubarikiwe sana. Iri ni sengesho mumene y'umutima, icyo saba tukumane niba mugiriye umugisha. Katuganire ijambo nari nateguye na isendi hindura kubera ahantu turi amen. Twari turi mu masengesho y'akarere y'abayumbe, kandi mu bintu byinshi abayumbe bakora harimo gusenga, ni nacyo twaje gukora. Bwana Yesu asifiwe. Nari natekereje ngo mvuge ku itorero ry'Imana, ariko nsanga ntitwavuga ku itorero naje gusanga tutaramenya gusenga amen. Perezida atunze abayimbe benshi ku mazina ariko bataza basenga. Bwana Yesu asifiwe. Kandi gusenga ntibiza bivugwa, singuko ngiye kubivuga amen. Gusenga bazabikora igiye kubaganiriza hejuru yo gusenga Imana. Wowe wenyine uraza gusanga nimba uzusenga cyangwa utazusenga. Bwana Yesu asifiwe. Dutere haleluya amen. Imana ihimbaza amen. Abantu batangiye runo rugendo, hari indirimbo Nyadiyano yaririmbye aravuga ngo musafiri mwenzangu natembelea wapi, musafiri mwenzangu natembelea wapi, musafiri we uningoje twende pamoja. Kama unatembelea Yerusalemu, kama unatembelea Sioni kwa Baba, musafiri we uningoje twende pamoja. Yerusalema tutapelemeta, Yerusalema tutapumzishwa, Yerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Najua ya kwamba mimi nitama niondoke niende Sioni kwa Baba. Najua ya kwamba mimi nitama niondoke niende Sioni kwa Baba. Utanikumbukia kwa matendo mema niliyoyafanya nikiwa duniani. Utanikumbukia kwa matendo mema niliyoyafanya nikiwa duniani. Yerusalema tutameremeta, Yerusalema tutapumzishwa, Yerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Haleluya! Imana ihimbazwe. Reka mbigishe gusenga Imana. Nitumara twama dusenga amen. Tugiye kwiga gusenga Imana, sibuza perezida, nitumara dusenge. Kubera ko gusenga ntibazabivuga ahubwo bazabikora. Dusome Bibiliya, turarambure mu gitabo cya Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7. Imana ihimbazwe. Yeme murafashijwe. Imana ibahe umugisha. Kongere cyane haleluya. Kongere kandi haleluya.
kongere kandi haleluya, kongere kandi haleluya. Some Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. 8. Mpamvu tugomba gusaba, mpamvu tugomba gukomanga kandi tugakingurirwa. 8 haravuga ngo kubera ko umuntu wese usabye azahabwa, kandi ukomanze azakingurirwa, kandi ushatse azahabwa. Tuzamuri ishobora kimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ubu nyine nje kwa pasiteri ngakomanga, bari mu nzu bakumva ko nkomanze, bo kwigirana bari ko byanze bikunze, bo kingura cyangwa bakamenya ko nakomanze, nubwo bo ari abantu bunyine bagoye bari mu kwanga gukingurira abashitsi. Ariko abo ngabo Bibiliya hari uko yabavuzeho. Bibiliya yaravuze ngo nimugenda mu nzu bakanga kubakira ngo muzakunkumure musubireyo. Yesu agiye kuja mu ijuru yabwiye abigishwa, arabwira ngo mbasigiye amahoro, ngo kandi amahoro yanje ndayabahaye. Bibiliya iravuga ngo nimugerare muri iyo nzu, ayo mahoro ntimuzayasigemo, muzayasubiraneyo. Dutere haleluya. Byanze bikunze nakomanze pasiteri akabyumva yo kingura. Amen. Imana ihimbazwe. Ubu nyine nje nkabwira Kirenga nkamubwira ngo Kire, iyi Bibiliya yawe iraruta yanje, yimbe kayimusaba. Atagize umutima mubi yo yimba, ariko ntayimusabye tiyomenya ko nyikeneye. Pastor, dufite abakristo benshi bari mu gukenera gukomangirwa, nibo twujuje hano, bari mu gushaka ngo babakomangire, kandi nabo bafite intoki bigerera ku muryango, ariko bagakenera ngo abandi bakomangire. Nibo bakristo twuzuye ubu nyine. Najua ya kwamba mimi nitahama, niondoke nie, sioni kwa Baba, mutanikumbukia kwa matendo mema niliyoyafanya nikiwa duniani. Haleluya! Naje kubabwira ngo mwisengere. Nico camvanya hano hirya kiranzana hano. Naje kubabwira ngo mwikomangire. Nta muntu n'umwe ugufitiye imbabazi, nta muntu n'umwe ugufitiye imbabazi, habe n'umwe. Bwana Yesu asifiwe. Abantu miterere y'abantu nibo baza bahinduka vuba, uyu munsi baza bagukunda, ejo babandi bagukunze kama bakwanga, ariko mwebwe nibo mwishingikirijeho. Kandi Bibiliya yavuze ngo musabe muzahabwa, ariko muri mu gushaka ngo abandi babasabire. Ninde bababeshe ko muzi ibibazo abantu bujuje hano? Imana ihimbazwe. Katubanze dusome, tuje mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Ndaje mbabwira amakuru, igice cya 4 n'umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo izo mushaka zose umuntu ugomba kubimenya gusa. Imana ihimbazwe. Ntimukagire ikintu na kimwe mwiganyira, ahubwo ibintu byose mushaka, ibintu byose mukeneye, hari umuntu wenyine ugomba kubimenya. Si so wanyu, si nyoko wanyu, si umubyeyi wawe, si mushiki wawe. Hari uwo Bibiliya yatubwiye ugomba kumenya ibintu byacu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihimbazwe. Ibyo mukeneye byose umuntu wenyine ugomba kubimenya. Bibiliya iravuze ngo bimenywe n'Imana gusa. Mwumvishe abavyeyi, ibyo mukeneye byose bimenywe n'Imana. Amen. Tiyagira umwana w'umuntu n'umwe ugomba kumenya ikintu ukeneye. Niyo mpamvu abantu benshi batanye bagiye bataha abandi imfane ngo nahamagaye ngo umuntu ngo yanze kunyitaba. Ndakwitaba ngo ubwire gute? Nje ngo hamagara kutanyitabye. Amen. Bibiliya ko yavuze ugomba guhamagara, kurampamagara ngo ngire gute? Akunda guhamagara ngo ubwire gute? Uzi ibibazo ufite mu wawe,
numara uze kugerekaho n'ibyanje. Uzi ibyo nje afite mu wanje, nimara aze kugerekaho n'ibyawe, ninde wababesheko? Bibiliya zivuga ngo mwikorerane imitwaro nka bene data basangiye urugenzi. Mwikorerane imitwaro. Nico kize gituma igiterane kiba cyabaye abantu bagakubitirana inama. Amen. Abayumbe ari ukuntu tubanye tureregana. Mu giterane cy'abayumbe, abayumbe basabagira gucya bakama kirenga Imana ikubiye. Ijambo abayumbe bamubwiye akamara igenderaho amezi 6. Niko abayumbe tubayo gusa muri Imana gusa. Perezida nkamamubwira ijambo akarikubita amezi 6 neza agashira perezida arigenderaho. Igihe kumumaraho kumushiramo bakongera bagatarama handi hando bakamubwira irindi rigakubita yanda 6. Imyaka igakomeza ikicuma. Ariko Bibiliya yavuze ngo izo mukeneye byose umuntu wenyine ugomba kubimenya ni Imana. Ariko kugira ngo nayo ibimenye hari condition. Iya mbere ngo mubisabiye, icya kabiri muzingingi, icya gatatu mushima. Amen. Gusaba shobora gusaba ikintu umuntu akakinyima, ariko iyo ninginze zanze bikunze aza kimpa. Nico wa mugore yakoze kuri wa mugore w'umupfakazi, nico yakoze kuri wa mugabo w'umuyobozi. Yaratitirisha. Hari imbaraga ziba mu kwinginga. Hari imbaraga iyo gusaba byanze uzurenga gusaba ukinginga. Iyo byanze hari sengesho riza rikora ibintu, hari ikintu kiza kimanura Imana itarinze gukoresha inama mu ijuru, ikamimanuka gusikaza. Iyo umuntu ashimye Imana, isengesho ryo gushima Imana riruta amasengesho yose wosenga. Habe nubwo wamara iminsi 21 usaba Imana gusa yoceceka, ariko umunsi gusa wahiduye isengesho ukayishima, izimana ukidasabye audience izamiza gusa, kubera ko yumvishije isengesho ryo gushima Imana. Ariko dufite abakristo benshi bujuje gusaba gusa, ariko gushima kwarakamye mu buzima bwabo. Amen. Naje kubabwira ngo ibyo mukeneye byose Imana yonyine ari imenya. Mubisabire, cya kabiri muzingingire, icya gatatu mushime. Imana itazikiranirwa izabagirira neza. Amen. Gusenga suku nguko turi kubivuga. Imana iri mu muntu yamuremanye ubukene. Bwana Yesu asifiwe. Ubukene Imana yaremanye umuntu ni ubukene bwo kwimenya. Iyo mpamvu muza mwumva mu bihugu byo hanze nko mu Buhinde n'ahandi bazabihimbira ibigirwamana. Buriya ni ubukene Imana yaremanye umuntu. Umuntu wese uri kwisi hari ikintu kimubamo kiza kimubwira ngo hari ibyo udashoboye. Hari ikindi kiri hejuru yawe gishoboye ibyo udashoboye. Noneho kubera ko bamwe bataramenya Imana ya Isiraheli bakihimbira ibigirwamana kugira ngo bizaza bibashoborera ibyo badashoboye. Niko Imana yagize umuntu. Mwisi yose nta muntu ubaho adasenga. Icyo dutandikoneye gusa nibyo tuza dusenga. Ariko abantu bose baza basenga. Bamwe baza basenga Imana, abandi baza basenga ibigirwamana. Ariko twese tuza dusenga. Bwana Yesu asifiwe. Ariko njewe naje kubagira ngo musenge Imana ya Isiraheli kandi mwisengere. Amen. Rero Imana imaze kuremena uwo muntu ubukene, ikintu cyonyine gishobora kumuhuza n'Imana n'igihe asenze. Iyo udasenze tuzobonana n'Imana. Uzi ko pastor dufite abakristo twujuje abakristo bataza basenga nijoro mwabo. Tibaza basenga nijoro bagiye kuryama mu nzu. Tibaza basenga bazutse mu gitondo. Ariko nibo bicishije abantu amatelefone ngo uzontabare. Tibizokunda. Niyo mpamvu bazabarereka. Tamasengesho mugira mwanya. Amasengesho yakirenga ntacho yabafasha. Isengesho ryawe niryo ryonyine rifite umumaro wo guhindura izawe byananiranye. Ubundi umunyamasengesho ntazahamagarwa. Umunyamasengesho ntagazahamagarwa. Azayizana. Amen. Umuntu neza wasenze Imana ntaguze umuhamagara ngo ngwini wanje. Iwe wenyine yari Imana izimutesha umutwe akazi iwawe. Kandi ntazazanwe n'wawe n'ubusa, azazanwe iwawe n'amasengesho wasenze. Imana igatuma umuntu akaza akagutabara. Wowe utiri umuhamagara, muzohamagara mucoke mu ruhe muhebe. Igihe cyose mudafukamye ngo musenge, nta muntu muzobona batabara. Ariko nimuhindukira mugasenga Imana, Imana izozihamagaza uri muri Amerika aze yinjire mu wawe utamuhamagaye.
aza gutabara, kubera ko n'Imana itazibura ikigira. N'Imana yujuje abakozi, ariko abo bakozi ibujuje ku bantu bayo. None wowe tuzusenga, timuza musenga nijoro, tuzusenga mu gitondo. Bamwe mbere yuko bazuka azabyukira kuri WhatsApp kuruta kuzukira kuri Bibiliya. Abandi Bibiliya baza bayifata ni ku cyumweru bagiye gusenga. Nimara ngo naraye nabi, urara neza gute? Makuru ndi muyakeneye. Ariko niko kuri kwa Bibiliya. Niko kuri kwa Bibiliya. Pasa muzaze mureka tubwira abantu tubatoneke nibwo bazokira. Ikintu cishe abantu w'iki gihe tibagikenera kumva ukuri. Nta muntu wo kwitwarira imbere y'Imana. Ndahira Imana ya Isiraheli, Bibiliya. Muzove mwitangiriro mugere muzayishuwe. Umuntu wese utarataramye ntiyatabawe. Umuntu wese ugicungira ku masengesho y'abandi ntakindura kimwe uzogeraho. Ariko nuhindukira ugasenga Imana, Imana izotabara abantu, izohamagara isi baze bagutabara utiriwe ubishiramo imbaraga. Nigaza kuva hano umunsi umwe ngende Bugande, ntaza aho ngiye, ntaza umuntu ngiye gutabara, ari mu mutwe gusa, kamba mubona gusa aryamye ahantu mu bitaro, na umutima urananira, namambaguruka mu wanje mfatika ikamutagenda Bugande aje gushaka aho hantari. Ngere ikampara hora n'umwe ubi Rwanda irwamagana ngo ni Museveni, nawe yavuye irwamagana aje Bugande aje gushaka umuntu gusa atazi. Tugere Bugande Kampala turakubitana muri gare, namahoro waje gira ute, hari umuntu uje kureba. Urabona iyo udafitanye n'umuntu gahunda tuzumubwira izakuzanye, uramuramutsa gusa, ariko ibyakuzanye tuzimubwira. None sinzi ukuntu twabumye gutindana, mbona ntafite yari kuja, kandi nanje ntaho nifite ndi kuja. None iwe yarategereje ngo abone imodoka ngiye gutega, aboneka gushaka uwo muntu yaje kureba. Nanje none ngacunga ngo agende, mboneka none ugakwiherera menye yonje, mbona atari kugenda nawe abona ntari kugenda. Turabazanye, niki waje gira ute? Arambwira ngo nkubwize ukuri, naje gushaka umuntu ariko sinzahari. Ndambwira ngo icyo nanje nicyo cyanzanye. Hari umuntu nabonye mu nzozi, Imana irambwira ngo ari mu bitaro hano Kampala, kandi ko ndabibona ibyo bitaro ariko sinzi iyo biri. Tinaje umuntu naje kuri ari mu bitaro. Sawa, tugende. Twama tubaza kuko nje nandi kuyibona mu mutwe ibyo bitaro, izina ryabyo ryari mu mutwe wanje. Tubaza abari abamotari, ibitaro byitwa gutyo zaho biri, bati nzaho biba, wahatugeza. Sawa, ama tugenda. Bwana Yesu asifiwe. Ko ndashaka ngo mbabwire, iyo umuntu yasenze Imana uko Imana izimwohereza abantu atigeze abishiramo imbaraga. Twama tugenda na muhungu kuri moto, turagenda neza no kuri bya bitaro, ndamubwira ngo ibitaro ndi kubona nibi. Ikibazo rero uwo muntu ari he? Ahantu Imana yantangarije, Museveni nawe uwo muntu naje gushaka niwe yaraje gushaka. Dukera ku bitaro arambwira ngo njewe sinarinzi bitaro, ariko naje gushaka umugore urwaye kandi ari mu cyumba cyanditseho 8. Tusawa, tubaza Imana, twama dusenga duhagaze gusa kuri prote. Imana iratubwira ngo umuntu mwaje gushaka n'umwe ari mu cyumba 8, nijo bahagurukijeho muri kugira ngo muze kumureba. Twama tugenda ngo tugere muri cyo cyumba, uwo muntu aratubwira ngo yaratukubise amaso, yari umukecuru, aratubwira ngo nemaze ibyumweru 2 bategereje. Tuzamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya! Imana ihimbaza. Nari maze ibyumweru 2 bategereje. Tubaza Imana, none twaje kugira ute? Imana iratubwira ngo uyu mugore amaze ibyumweru 2 yarabaye paraliza igice kimwe, kandi aba baganga nta kintu bazamufasha. Umugabo we ni inkoni yamukubise, mugendi wiwe mufata iyo nkoni muyivune, aramava mu bitaro. Iwiwe ntituhazi kandi ntaturangi ntava mu bitaro, aryamye mu bitaro. Twamudutera agakorasi tuje gushaka iwe, kandi gushaka tuzamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya! Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, uko sawa tu safarini ukuniacha
muje mu modoka. Museveni arambwira ngo tugende nje ndicara imbere iruhande rwa shoferi, ndamujana neza mugeze ku nzu. Twama tuje mu modoka, amatubwira tubwira umushoferi uti wowe gusa aho tugenda ariho uja nawe, natwe ntituhazi. Sawa, amatubwira gutya. Museveni yamagenda neza ayobora umushoferi kugeza mu nzu. Amen. Dushike dukora icyo Imana dutumye gukora. Twagiye kuva iwe, umugore yavuye. Icyo nari mbabwiriye inkuru ni ukugira ngo mumenye imbaraga zo gusenga Imana mwenyine. Iyo mwasenze Imana mwenyine, Imana izihamagara abantu bakaza kubatabara. Ariko igihe cyose musenga mwanya, muzohamagara abantu babarerege kandi reka mabwire n'ukuri, nta cyaha bazagira ku Mana kubera ko namwe muzi gusenga. Umeniandalia meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta, tutare haleluya. Amen. Rero reka babwire ibintu bingahe biranga umuntu usenga Imana. Nimara dutarama. Amen. Ese ayo makuru karabafasha? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Reka mbabwire amakuru kangahe ibintu biza biranga umuntu usenga Imana. Ikintu cya mbere kiranga umuntu usenga Imana, ahora yiyeza. Umuntu usenga Imana tiyorara n'icyaha, aho kurara n'icyaha ahubwo yopfa. Ariko bunye dutunze abakristo n'abanyamasengesho babibamo, kibaza babikora babibamo. Ariko umuntu usenga Imana neza ahora yiyeza, azabyuka mu gitondo akamiyeza, bwaca nimugoroba akiyeza. Nibwo buzima abayo kugira ngo akomeze asenga Imana. Haje inyigisho z'ubuntu ngo zose zararangiye, abantu ntibacegera Imana ngo Imana ngo yarabirangije. Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bibiliya izivuga ngo kuva kera kose ubwami bw'Imana kandi intwarano zizabwishamo imbaraga. Bwana Yesu asifiwe. Umunyamasengesho mwiza, umuntu usenga Imana mwiza, igihe cyose ahora yiyeza, tiyorara n'icyaha, tiyokwirwana icyaha. Hari ibyaha bimwe mu bwoko bwacu tutagifata nk'ibyaha, nko kubesha mu bwoko bwacu tukigira icyaha. Ariko nasomye Bibiliya, ndi imbere y'Imana. Bibiliya zivuga ngo umubeshi n'umusambanyi n'umurozi bose ingororano yabo ni mu muriro. Isi ni Satani, ngo kubera ko guhera mbere na mbere Satani ni we. Nimba umuntu aza guhamagara ukamubwira ngo ndi mu mujyi uri hano muri quartier, iso ni Satani. Wowe n'umurozi muri bamwe. Nushake ushira abantu hasi, abantu barasaze ngo runaka ngo yarandoze. Nimba uzubesha wowe nawe muri bamwe, iso ni Satani. Nimba uzuva mu wawe mwaba mama wawe, nimba muzamuva mu mazu yanyu mukaja mu yandi mazu kuja kugambana abandi bantu, mwese iso ni Satani, muzoja mu muriro. Mana himbazo. Perezida niwe waduhaye umwanya, nushake ntuzongere kumva umwanya kugeza ngiye hanze. Ariko tugizanye ukuri. Amen. So tutunze abakristo baza bicara ari bane mu nzu bakavuga undi muntu. Abakristo bamenye Imana baza baganira undi muntu. Umuntu wamenye Imana ntiyokora iryo kosa. Umuntu wamenye Imana aza ikintu cyambere kiza kimuranga, aza yirinda. Muza avuga, muza akora, mu myambarire, mu migendere, ahora yirinda. Kubera ko abitse ikintu gikomeye abandi bantu badafite. Ariko sisi izatandukanya gute? Nimba runaka akora ikosa n'ibintu muzamushira ku mastati. Hari stati zimwe nzambona z'abantu bikantanga, uyu muntu yamenye Imana kweri. Ubundi gukosa si ikibazo. Niyo mpamvu gutenga kubaho. Gukosa si ikibazo. Ariko iyo umuntu akoshe hari uburyo azagarurwa. Bibiliya zivuga ngo mumugaruzanye ineza. Ariko twebwe umuyumba azagwa tugama ngo n'ubundi ngo niko yarasanzwe.
umuntu umunyamasengesho mwiza azahora yiyesa. Kandi reka mbahugure, nta muyumbe w'umusambanyi ubaho, nta muyumbe w'umujura ubaho, habaho umusambanyi. Umusambanyi yitwa umusambanyi, ntabwo yitwa umuyumbe w'umusambanyi, yitwa umusambanyi. Umujura ntabwo yitwa umuyumbe w'umujura, yitwa umujura. ngo runaka ngo ukuntu yari umuyumbe, ntiyari umuyumbe, yari uwo yatweretse. Uwo yatweretse niwe byari byaranze gusa guseruka, ariko Bibiliya izivuga ngo icyo umuntu ari mu mutima nicyo kiza kigeraho kigasohoka. Wabihisha umwaka umwe, 2, 3, 4, ariko umwaka wa 5 cya kindi ufite indani uzajya gisohoka. Nta muyumbe w'umusambanyi ubaho, habaho umusambanyi. Nta muyumbe w'umujura ubaho, oya. Nta munyamasengesho w'umubeshi ubaho, oya. Habaho umubeshi, habaho n'umunyamasengesho. Ikintu cya kabiri kwanza mpite nakivuga kiza kiranga umunyamasengesho, umuntu usenga Imana ndaza keka. Ijambo rya kabiri riranga umunyamasengesho w'ukuri ntagaza keka. Ijambo gukeka ntirigomba kuba mu kanwa k'umuntu wamenye Imana. Hano hanze riruzuye ngo runaka ngo araketse. Ninde wababwiye ko umukozi w'Imana azakeka? Abafite umunyamasengesho w'ukuri abafite ibihamya, ikintu yabonye yona gipfira. Dutare haleluya. Umuntu wamenye Imana neza azavuga ngo iyi ni A, iyi ni A, iyi ni B, iyi ni B. Hano hari ikingiki kirahari. Ngo sinza ukigiye. Ninde wabeshe? Kigiye gute? Cyari gihari. Ngo sinza ukuntu ngo bigenze. Hako bigenze. Umuntu uzusenga Imana mbere yo kuvuga ijambo abafite ibihamya yo nabipfira. Aba basaza basenzi wacu bagaza bavuga ijambo, umuryango ukamuca, umuryango ugakora inama bakamuca, ariko akavuga ngo jewe icyo nabonye narakibonye. Saduraka na Meshaki na Abedenego babataye mu muriro, baravuga ngo se niki mwishingikirijeho? Baravuga ngo twishingikirije ku Mana. Ngo si Imana yanyu murabona iri bubakize? Baravuga ngo habe n'ubwo habe n'ubwo itabikora. Ariko twebwe dutunze abakristo baza bava umwana yarwaye akama ava mu ikanisa, ngo umwana we ngari mu kurwarira cyane mu ikanisa, aho gese ni mu ijuru. Umukristo muzima akamayuka muri prote, akimuka mu gipangu, Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu twagiye dutwikira, hari ibintu twagiye dushira mu gatebo, nibyo bimaze itorero. Niyo mpamvu ubundi nta mukristo mu kanwa kiwe uzuvuga ijambo ngo nta mahoro mfite. Nta mukristo uzubura amahoro, tawe yoba umutekano gusa wana, ariko amahoro umunsi Yesu yageze mu buzima bwawe yatanze amahoro. Aya mahoro niyo aza guha imbaraga zo kunesha ikintu cyose uhura naco. Icya gatatu kiranga umunyamasengesho, Bwana Yesu asifiwe. Icya mbere nawe ubwiye ngo ntiyorara n'icyaha, ahora yiyeza. Icya kabiri ntaza keka. Icya gatatu Imana himbazwe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Babwire icya gatatu kiranga umuntu usenga Imana. Imana himbazwe. Ikintu cya gatatu kiza kiranga umuntu neza usenga Imana, ibintu byose bimubayeho aza bisubiza ku Mana. Umuntu neza usenga Imana, ikintu cyose kibaye ku buzima bwiwe azavanga ikintu n'Imana igikoze. Tanyira senge ugikora, oya taza taha abantu ipfana. Umunsi umwe Dawidi umugaragu we yaramututse, abandi baramubwira ati ariko reka turebe ukuntu tumugira. Karatuka umwami. Dawidi arababwira ngo mumureke, siwe Imana niyo yemeye ko antuka. Ibintu byose biza bitubaho n'Imana izibyemera, kuko Imana rugina yaravuze ngo impamvu abantu bazerereye gutya bazerereye ni inyigisho mbi bahuye nazo. Imana niyo ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Intambara zizahoraho, Bibiliya zivuga ngo ibigeragezo bizahora, ariko ikavuga ngo ubizana niwe uzabonesha. Ariko twebwe tugihagaze, Imana tutegeye amaboko. Dutere haleluya, mvuga icyanyuma nimarane cyane. Haleluya!
usenga Imana ikintu cyanyuma kiza kimuranga umwanzi we ni Satani. Umunyamasengesho w'ukuri agira intambara n'umuntu umwe gusa, agira intambara na Satani. Tagira intambara na se, tagira intambara na nyina, tagira intambara na nyirasenge na nyirarume. Umuntu gusa bagirana intambara ni Satani. Ariko twujuje abanyamasengesho baza batinya kunyura mu nzira ngo agiye guhura Nami wanje naguhanya nande nawe Nami wanje naguhanya usenga Imana umwanzi agira gusa ni Satani. Twebwe twashuritse ibintu. Bibiliya yaravuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ariko twebwe twahunze Satani. Tumare twegera icyo Bibiliya yatubujije kwegera. Bibiliya yaravuze ngo icyaha ntimukakirwanya. Icyaha ntikiza kirwanya. Icyaha bazabagihunga. Icyaha ubusambanyi ntibaza babusengera ngo biveho. Uzoga umusambane kugeza Yesu aje. Ikintu uzukora gusa uza witandukanya n'abantu baza bagutekera ibyo bitekerezo. Inzoga ntiza zisenga ngo ziveho. Nimbura umusinzi ikintu uzukora gusa uza witandukanya n'abantu baza bakujana muri iyo nzu. Inzoga baza bayihunga. Nico Yosefu yakoze. Mwigeze mwumva aho Bibiliya yavuze ngo Yosefu yarasenze. Yagize gute? Yarirutse. Ibyaha bazabihunga. Ariko abakristo benshi barabyegereye. Noneho umuntu akavana akaja amasayini ngo agiye gusenga ngo Imana ngizo mukuru ngo umwuka wo gusambana. Uzosazira amasayini. Hari uwonzi twavanye ku musozi. Jewe ndamuzi mwene wacu. Twavanye ku musozi nyine yagiye hanze. Umukobwa. Twavanye ku musozi ngo mu bintu yanyirezeho turi ku musozi. Cyari kintu cyo gusambana. Twageze BS za modoka zicatse yamagenda aje gusambana. Kumugoroba nshitse mu rugo tuvanye ku musozi arampamagara kandi kuri telefone arambwira ngo nimubarire niki ngo cage twatandukanye. Tumaze iminsi ku musozi ndamuzi ni mwene wacu ndamuzi yagiye muri Canada ejo. Tumaze icyumweru ku musozi dusenga Imana ngo imukureho mwuka w'ubusambanyi. Twaramanutse ngo tugere kuri BS jewe ndinjira iwe arambwira ngo arutuntu agiye gukora mu mujyi. Ngeze mu nzu nijoro nawe atasha arampamagara arambwira ngo nimubarire niki kandi ngo cage twatandukanye na Isenja gusambanya. Cyantiza gisengerwa kizagihunga muhunga icyaha. Bibiliya zivuga ngo murwanye Satani nawe azagira gute azabahunga. Ariko icyaha cyo mwirukanga. Ariko Satani muhagarare mu murwanya. Ariko abantu benshi bahunze Satani ngo ntiyohura na runaka. Kagera ku rwego ndashobora guhura n'umuntu. Kagera ku rwego nja gusura onkre nashika mu ruwe nkamubwira ngo sindya kandi ifite inzara. Shonje. Niyo bayumbe twujuje hano. Ngo haramaza amwe batorya. Ndabahiriye ukuri kw'Imana. Ndabarahira ukuri kw'Imana. Imana yonyine nizirinda umuntu. Imana yatanze ubuzima bwawe. Habe n'ubwo kwirinda gute. Ariko Imana ifite ubuzima bwawe. Usenga Imana ku manywa na nijoro. Tacu zo. Ikibazo gusa dufite nuko tuzadusenga. Ikibazo dufite nuko tuzadusoma Bibiliya. Tuzadukenera ngo abandi badusengere, tuzadukenera ngo abandi badukomangire, tuzadukenera ngo abandi badukemurire ibibazo. Niyo mpamvu bayumbe bahora mu wawe ariko
nta kintu kigeze gihinduka. Sibo kibazo, ikibazo ni wowe. Nta fumbura ugira riza ryakira ibintu baba basengeye. Je iyo umuhimba aje mu wanje bagatera isengesho bamuneza niyo baza bari kwikinira nza ndigendera amezi 3 nzavuga ngo rya sengesho basenze amezi 3 neza agashira kirigenderaho. Sinuguma guhamagara abantu. Hari abandi bantu bagowe Imana ikeneye ko batabara ko ndaza kubahunikira mu wanje. Hari abandi bantu Imana ikeneye ko batabara nabo kubera isoni z'ijuru n'ijuti bakaza, ariko hari ahandi hantu bakagombye kugira umumaro kuruta iwanje. Muzamubwira ngo amazu menshi abamo abayumbe niyo yageze kubikomeye. Oya, ariko umuntu neza ufite umutima wo kwakira Imana umuhimba azagera mu wiwe akavuga ngo uyu muntu simfa kumurekura. Nico Aburahamu yakoze, yakiriye abashitsi b'abayumbe arabagaburira ngo bamare guhaga bamusigira ijambo. Nico wa mugore yakoze, yakira Elisa yaramwakiriye gusa. Gehazi aravuga ati ariko wowe iminsi tumaze muri iyi nzu uzubona gute? Uzubona gute muri iyi nzu? Elisa ati niki uzubona wowe hari umwana wari wabona ucaracara hano kubera ko yagize gute? Yakiriye umukozi w'Imana. Tutore haleluya. Rero tuve mu bunebwe tunaje kubabwira tureme ibitaramo mu mazu yacu. Nutaramira Imana ku manywa na nijoro ugahura n'ikibazo, Imana izahagurutsa intore zayo, izahagurutsa abakozi bayo. Bibiliya izibangira cyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nutarama neza Imana izahagurutsa abantu baze bagutabara. Ijambo ry'Imana